sau sui gana church go foundation ja sau da ka pati ro ja jimna ka go testimony is ja pi ni ba ba ni rape na confirm te ba church ana jimna ham ka bele ni da num te we di jana church ka jimna ham ka ring born again repapa mo ba gana church da lung ke dele ani go foundation sebab ma pi bang ba bam sing le pi bang jani ko lo sebab ja building le da jai kadai prem damai le pi bang bang na jai wang diga rona ku pa lo sanga go altar kulum ra go pi bang te le bang na si pi bang to ebram ja pesa da wang ja ako covenant wang da jai Israel ma hindi kwa te pata go present ka ja pesem prente wang the church hebza ecclesia Greek wana kupa kani bedaga kupa gap kada mai ga church da nong gap kadre ani kupa lele kupa malai ka sabila ani suga harana ani bisi lele ani goring bam si lele si malai biza confirm te makta na church ka nong mari le ani rintinga mera ma go rasa masa no bui mera mi kira sama sa bui le kana do anai rinting ana church sabila kupa ka biza go kahani bawa mari le Matthew 6 verse 18 ya kya bagara and I tell you that you are Peter inong suga sezarane nangja Peter le and on this rock apu tukang periga apu sukang periga I will build my church I kaklami ki sure and the gates of hell will not overcome it. Harasya bugu kamui bugu het biza zingbram kamui bugu gong kadai gu kamja ana maten itu nang suza kabai siale. I will give you the keys of the heavens of kingdom of heavens. Ina nang suga tingkim kamrama la parhanga inang suga reze baby gule whatever you bind on earth will be bound in heaven nangna kadai ka happy blend za inado man pe tingin ma whatever you lose on the earth will be lost on heaven nang tingin ga kadai ka happy hey ni blend za tingin gudo hey gule then he warned this disciple not to tell anyone that he was the Christ. Pana pakni menang daga. So apura samla mi dado ram samai. Sejak Hindi dewi kare. Posam kiza anu ina kan ning tawara ngai na kri na ranga le. Apo go pakaja pakni na hangkre kana su kusam lu za pa makam tole. Galil Pilipia Gasiberia Tiberia pun ni apa tabang kaya nge ko aku kelo ja sinana please le aiza sangmingye mdo tilu bata tsang Jihudi ma Israel na sangmingye mdo kelo lu bata sangmandai medaga kedai jangjang medaga janana Nesa silko kibi bidariga Jisuna pakane na hangkre ko nama kalang nu daga kupalo ja to bang kya ka samsai lot mane ini suman ne ule neura keza achuga miramena da ko tadle ka chalo alam ja ne ramalo kadai mere ma makazna sam sai sui midina asuga na ko tadle ka selo saule ka selo neko mo kora lai da bani na ning ha ram me dari ga mi hang sam na kre ko tum leke ko zana ang so mara na Yesu Christ awa ma so ga John the Baptist lo le se do sa le nyang sam na Eliza sai ban do ma ka ta ti be wong dai ko le do sa le ja mi hang sam na ke men pe Jeremia ba lo le da kemen pe Jeremia do
agumda tirsi de tatire sule ana kanne bikeza pakane bida ka no mukle pakana basat na de seja na kadai mena seja ram de jana I nam suga specific de de samsai ja ne so gibiule ne da ne jana nang nui ro ga ham pro ka nam ro na I so le no pas service de ne de ne bloga dream am tara le se kana to ai ga better na ka better na ka sa nang kring ba ha na ne apo sam sap ta bloga Yesus Kristus panje ka sang nang ring ba ha na le za nang sap ba za Son Jonah bar Jonah bana Simon Peter ba na por gole nira Yesus Kristus वापस ये सम जब जानते हो particular to the point क्या है पाना गना के सम किए जा क्राइस्ट गना है Simon Peter answered you are the Christ the Son of living God पाना आपो सम के सब है गना अनेरा पे यीशु Kristus so nang na ram za Peter bai nang por gale ai za nang na ram ni ram le nang suga naka nang suga nang daga agu harui tinggi mana apa na langa laga pa harui pum sama beriga jana masila confuse ko isai lu dizana ring sudah sina agu I the spirit being heavenly rings ai bam digule yana apum nang ningu da kole da do ada ka feel te bamune sipu go harui za ning daga bom di rini je ko de sipu go harui za nang daga bom di bizegna nang I solo berang nam de namai ani go foundation go himre sna lo himre sna sang go ani Christian ani da te jiban de inu ga go ring thing za Christian de be za ting kuma hadai ja men dai andai ka chum I chaka diga jimai na ga kadai pre wall go Christian ma go ngok Yesus tu ngok kalau tahu lu experience apa dah Christian tu orang Yesus na suka nindaw apa bitsin lu baca jenarin ting tekuli lu tadi ane kesangsa sida sisiau deh apa sih ting komati Christian tu deh sisiau dah baru kasih pohon kalah deh sisa ni budi mas deh I rasa tu nak teman. I Bible cakap rai. I kalau mereka fasting tebe dah itu lu kacung rai. Nak kira kalau kacung rai, I masih mempagam sehote. Kerana Yesus na pedagang kapai sila. Nam si anak me nam kiri deh. Haru ini nam kiri mari deh. Kadai pernah goting kumriam raza anu Jubilee pas overtake ramad. Golden Jubilee ti dra plan na lek na do anu ida ga mira mena man ne bamra la re ning tu bo bamra la re ne ring ting ga suppose na hebrai soroga hebrai soroga ram ja no is Christian tu lo halo ni lo ase ba sa lo na mai saude Yesu tu no ma ka se de no trigan ta se ko se Apura samsa tana nongyana niena tak teu lagi le rako ani go foundation Krista da galu to go foundation ne ko ga ban no apu church ga hakka na do hangma na do ti bi si bang za so maten to do church da ne ke ro ne ai ga Peter da ga ram za Yesu na bi ga ram la ga bana barjona bana Simon Peter bai nang rang kabiza nzai dile na alui rang kabiza na na Peter bele rangko ai da Greek text na pi mi ir na kamadura na church ka Greek text pe mi ai new church administration dem de ai ya te to boka si bala na Petros Greek kona Petro bize Petro bole arame kona Caiaphas na Caiaphas le Petro le I will build my church upon the Petra
Petra sebab tu dirang le Greek konan tu dibdaga Petra tu kampan na Petro Peter dah nampak ka Jesus dah Peter dah pitching nu dah hai Peter bazo na bana nang daga nu ka alam sabai pe nang ring dah mana lai ram ba pe lungsui ka de pe haroi pe ga ago ki ke su le ai interpretation te udah sih kau znara Hebida diga sau mana Peter bina church pufra lam ne bilida theory ram ga ram ram church se ga bam ada de bok te se mane Jesu apa karena surang na plek singa Peter belum ga Jesu Kristus guti bang obse gana Jesu Kristus na prenap surang ne I will build my church upon this ekole karena upon this Petro sama kos posega Greek katan nama Sebi bising na, apo go church za nang periga su le ka sabi za church ko foundation na haroi gana su le my election wanda diga bisu ibizena nang go candidate ina kan ni miga pide soi mara pi kyo ra kan ni ngum za ani ring ting do soi mara kan mar hole sia ting ko ni ngere ne do ani ring ting apet mak ani do sandam da da Anu go foundation za, anu rega hawana bisui biza. Na kahina menna dalai, sebiza anu idaga ndu parahanga. Anu go sapai bago foundation da dimai baza. Anu rapena bisui betera. Namai lo Henderson na go foundation dega seza rangale. Anu ibam bangga kedai dam nisui me. Or anu ibam ze Ibang zegana sau itu disturb lo. Yesus Kristus nak besi humza kedai nan besi ini lening mat lening ka. Anu get kan tawang pada ka. Anu Kristen na lain mihang kago get kan yang tawang ini. Peniwang na iba may nrapa hingaw. Sabile za lening tawang le. Panarang le sau Kedai peregu kesiap ko zing ko kemui ko hek sebeja hemi umrang nang suga hemi humja nang hang Allah hangga ngamda tadle mi humena sukum ton le se ko sen nama to do siga guda nakle isu kersana Peter daga rang gumza namai narana lo hembersna go foundation mai rang mege ani pokar gandi terade Sejak nang por gale rang gumza. Nana kadai periga pi belai neza. Tinggim kudu pigo, kadai periga helai neza. Tinggim kudu helai. Apo sega ane hangga ane harapan baik. Ane tatem zegana. Nang zegana i zegana mana mang rabu da kau drai da ane pi le noi. Rakyang naman tengar aku siya Nang zegana tinggim ngole zamin puji hidre. Nang zegana tinggim puji ngomole zana ame pidre. Rakyat na dorang ngomole ja, rakyat na personal tu dorang le. Apo zegana, apo sampar rang alu dari ke, ni dah dorang solo noy, parah bitare. Ia apo za, dako sante bisa tingguang. Pesuat dahulu buku sui buku za, rasam za. Rasam polo saya semua pausu rana studi dia melaga pana mer tesago himre kusumya sejak reference pe rangale Yesus Kristus rang solo za na moga pablis na Allah moga na rang sinale se ko se na moring ting tak tu ka boleh rana na sam moring ting tak tu kana na ni pile tak tu ka ma ko za ni testimony te ko ko se kana janna dale kan rakala ko se Kalau collect testimoni itu papang ko beli. Ani wo testimoni zena zena ko di nak tahu se. Posena nang mirang sulo se. Peter ba yang kau niga nang boring tingza hata orang na nakana hata umare. Pana Ramadan nang unriko ko semua sun kimugu asulaku. Sabi kaya apa pamka ko tatle. Peter dah ko tatle. Aku apa? Sampai bila ini nang saya maka panas sebab. Peter bay sama ko. Setan jadi tu boleh sunat. Na pun ning lain saja.
kinh mà cùng cái đây của lung suy mà này nói mi sai của lung suy ina hở lệ cũng chẳng nào hở rồi asuga hiling ya langsung na I sai lo ring su đây cái sao bây giờ I hay cái đó wrong style na so nim lo hindi ti cái play na nang tahan bak le ai da ta chila arang so che khule na ai da tawai ma le jana noi te ba sa ba chak ba cái đây phải cái nang boring ti awung ti nga taw sai ne nang si le ngam le na apo asa so lo agu testimony nang te ba pu de je jisu an ni ka ha de ni ma ni boring ti ne ja testimony te ba ka hin be je gana rang si ma ka rang so lo se de ani ki na kadai pariga longda diga ani kole koda dai sudai dai ani de bang de was the first principle of the divine truth are the foundation of on which the rest depend was na patau dit lang bego harau patau dit lang beza ma kada ba madle Jesus Christa do da no mai be mai Jesus Christa da arapele za ani mi muingan do pa mai rom krego squeaker angum ja nang muingena rom krego squeaker nang muingena arapele za nang do pa za nang ring tu ma anu mo dele ka se za ani arape Jesus Christa da sising anu za nang kring ba ra ma la za nang in do pa mai ke ani da foundation le de de ne ring ting za ti bang sing na su de ka se za mi guling ting ga li ba za ka sa ra samane no ba zai Peter go testimony pana tam face te ba panan tu ba ngo ba apara mane za ngo ile pos de na tame pe za ya bana no ka scripture ka pa de la ka de sa go cresro ka ram za tested stone ndaul ban de ndaul ba la pe de do te ta di hanya na hai de do har kom ta ra ning pa ta di te ble na te ale ga sang da lo sa bizina he is a tested stone ndel dalu ba padagana hal yeni be goring de jisu na apostle da haruina Isaiah daga prophesy ke bole ne ko on jena dan de da ka bise for our security naka abiyana assurance le ba ndel dalu de le da sui pagana daga a precious stone ta mi humma kadai mana apu he ngone da bam he is a glory of God harago pinyam ti beni do pa precious zemana kana sa za lunai za penu za ringting no ka go he za ani daga inherit ra lung ra hanga rana pheri ti ben pakso ge e cornerstone anui ngakli ga sabloda ani sai ani bia pana kona pi pen ka sabloda ki do ra gum lung sui na da ra go de Hakito abiga cornerstone da patok tin ne Jesus Christa da adana nim pu hanga bedre ring ra bedu sa bedu lung ra he ra bedu he ma ra bedu nong si ra do I ma ra bedu adana sola iza temik su kong de ka se ga nde ndang lo do tu kang za ana ko za eternity go plan za betu ma go plan za ti mo na te nang ay gana ma to ta kasi ra ka de da na su de se da den ta lo bu to kan za so ba de se da ni ra pe Jesus Christa lu ma ra do ra na ba na ane ring ting ta na do le anui foundation Christa da le tu de le na ha na ni su ku pa ka da nang pe ri ga aki pong te so le biza Christa na declare de tung di za na apora ne ni za ni hinga ra ka de ta pe mai ga ta ra sam da sa tu de tapi memang jenah ni mungkin ketar nanti boleh. Saya menendiri KP, ada rapat hinga marah boleh.